Das Zeich, auf Hunsrickisch, a roupa em Hunsrickiano. Nessa lição e na próxima, a gente vai aprender os nomes para as diferentes peças do vestuário. Vamos ver logo o que temos para a primeira parte. Ejastatel. Das Zeich, a roupa. Sie wäscht Zeich. Eles estão lavando roupa. Sie wäscht Zeich. Das Kleid, o traje. Também podemos dizer das Kleid. Sie hat ein schönes Kleid an. Ela está vestindo um belo traje. Sie hat ein schönes Kleid an. Die Kleider, os trajes ou as roupas. Também podemos dizer die Kleider. Das sind ihre neue Kleider. Estas são suas roupas novas. Das sind ihre neue Kleider. Der Hut, o chapéu. Die Hut, os chapéus. Wo hast du dein Hut gekauft? Onde você comprou seu chapéu? Wo hast du dein Hut gekauft? Die Kappe, a touca ou o boné. É um termo meio geral para algo vestido na cabeça que não seja um chapéu. Die Kappe, as toucas ou os bonés. Tu dein Kapp on. Vista sua touca. Tu dein Kapp on. Die Schipkappe, o boné ou o cap especificamente. Die Schipkappe, os bonés ou caps. Para boné também podemos dizer de Bonnet, die Bonnets. Hat immer ein Schipkappe on. Ele está sempre usando um boné. Hat immer ein Schipkappe on. Die Mütze, o gorro. Die Mütze, os gorros. Hat die Mütze auf dem Kopf. Ele estava com o gorro na cabeça. Hat die Mütze auf dem Kopf. Das Kopftuch, o lenço de cabelo. Die Kopftücher, os lenços de cabelo. Sie hat ein dunkelrotes Kopftuch an. Ela está vestindo um lenço de cabelo vermelho escuro. Sie hat ein dunkelrotes Kopftuch an. Das Haarband, a faixa de cabelo ou a tiara. Die Haarpenne, as faixas de cabelo ou as tiaras. Was ein schönes Haarband. Que linda faixa de cabelo. Was ein schönes Haarband. Die Bandana, a bandana. Die Bandanas, as bandanas. Hat gern sein Bandana on. Ele gosta de usar sua bandana. Hat gern sein Bandana on. Die Maske, a máscara. Die Maske, as máscaras. Man muss die Maske richtig antun. Precisamos vestir a máscara corretamente. Man muss die Maske richtig antun. Das Halstuch, o lenço de pescoço. Die Halstücher, os lenços de pescoço. Hat ein rotes Halstuch an. Ele está vestindo um lenço de pescoço vermelho. Hat ein rotes Halstuch an. Der Schal, o cachecol ou o chale. Die Schal, os cachecóis ou os chales. Vergiss nicht den Schal mitzunehmen. Não esqueça de levar um cachecol. Vergiss nicht den Schal mitzunehmen. Die Krawatte, a gravata. Die Krawatte, as gravatas. Hat eine neue Krawatte gekauft. Ele comprou uma gravata nova. Hat eine neue Krawatte gekauft. Der Handschuh, a luva. Die Handschuhe, as luvas. Também podemos dizer der Handschuh, die Handschuhe. Im Winter habe ich immer Handschuhe an. No inverno sempre uso luvas. Im Winter habe ich immer Handschuhe an. Das Leibchen, o sutiã. Die Leibchen, os sutiãs. Pass mal das Leibchen an. Prove este sutiã. Pass mal das Leibchen an. Das Höschen, a calcinha. Die Höschen, as calcinhas. Sie hat nur schwarze Höschen.
Ela só tem calcinhas pretas. Sie hat nur schwarze Hose. Die Buchs, a cueca. Die Buchse, as cuecas. Er hat nur sein Buchs an. Ele está vestindo apenas sua cueca. Er hat nur sein Buchs an. Die Unterhose, as ceroulas ou a roupa de baixo. Pode ser usado também para se referir a calcinhas ou cuecas. Wenn's kalt wird, tut immer Unterhose an. Quando esfria, ele sempre veste ceroulas. Wenn's kalt wird, tut immer Unterhose an. Das Schlafzeug, o pijama. Bleibt ganz Tag mit dem Schlafzeug. Ele fica o dia inteiro de pijama. Bleibt ganz Tag mit dem Schlafzeug. Der Schlafrock, a camisola. Die Schlafrock, as camisolas. Sie hat ihren neuen Schlafrock an. Ela está vestindo sua camisola nova. Sie hat ihren neuen Schlafrock an. Se esse canal é útil para você, o que acha de apoiá-lo e ter vantagens com isso? Dá uma olhada na campanha do Catarse e veja os benefícios de se tornar um apoiador e ajudar a manter o canal produzindo conteúdo novo. Você também pode demonstrar seu apoio deixando um like e compartilhando o vídeo com seus amigos. Se ainda não for inscrito, se inscreve aí e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Me segue também no Instagram para mais conteúdo. Até mais! Peace, pal!